салом тамошобинони азиз, хулосаи хабарҳои муҳими чоршанбе 7 июли тоҷикистонро аз пойгоҳи хабари бомдод бароятон пешкаш мекунем. шурӯъ мекунем аз як нигоҳи кӯтоҳ ба сархати хабари муҳими рӯз. дар ин барнома беш аз 1000 гуреза аз афғонистон ба бадахшони тоҷикистон омаданд. русия зодаи ворух фурқат абдуфатоевро озод кард, ба қирғизистон надод. дар як рӯз аз русия ба душанбе 19 тобут оварданд. 7 сол ҳукми узви собиқ ҳизби демократ барои бознашри видеоҳои оппозитсия. хуршед саидов боз як табиби хуби мо аз дунё рафт. даргузашти академик карим ҳайдаров, пири дорусозони тоҷик. марги устоди донишгоҳи омӯзгорӣ комрон миразоров дар синни 32. ҳалокати як пирамард дар садамаи марговар дар хуросон. дар ҳаққи қурбоналӣ раҳмон дуо кунед. овозхони шинохтаро дар якум советска бистарӣ карданд. ва акнун тафсилоти хабарҳо. ғолиб ниятбеков, сухангӯи раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, рӯзи 7 июл ба хабаргузории Азия Плюс хабар дод ки беш аз 1000 гуреза аз вилояти бадахшони афғонистон ба ин тарафи дарёи Панҷ ба вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон фирор карданд. ғолиб ниятбеков гуфт ки ҳамаи онҳоро дар маконҳои амн ҷобаҷо карданд. ба гуфтаи сухангӯи раиси вилоят, аксари гурезаҳоро занону кӯдакон ва солмандон ташкил медиҳанд. раиси вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ҷодгор Файзов ҳанӯз 2 ҳафта қабл бо изҳори нигаронӣ аз шадид шудани вазъият дар вилояти бадахшони афғонистон ҳушдор дод ки бадахшони тоҷикистон бояд ба қабули то 10 000 гуреза аз он сӯи Панҷ тайёрӣ бинад. бахши аъзами аҳолиро ҳам дар бадахшони тоҷикистон ва ҳам дар бадахшони афғонистон пайравони мазҳаби исмоилия ташкил медиҳанд. ҷунбиши толибон дар рӯзҳои охир аксари ноҳияҳо бо тоҷикистон ҳаммарзи вилояти бадахшонро таҳти назорати худ дароварданд ва 2300 сарбози нирӯҳои ҳукуматии афғонистон ба хоки тоҷикистон фирор карданд. ҳамдуллоҳ муҳибӣ, мушовири масоили амнияти миллии президенти афғонистон, рӯзи 6 июл гуфт ки ин ҳама сарбозон ба тоҷикистон фирор карда аллакай пас оварда шуданд ва барои дифоъ аз шаҳри Файзобод, маркази вилояти бадахшон сафарбар шуданд. ба қаламрави тоҷикистон фирор кардани ҳазорон сарбози афғон нигарониҳоеро дар бораи сарнавишти 1370 километр марзи тоҷикистон бо афғонистон ба бор овардааст. аммо сухангӯи толибон Забиҳуллоҳ Муҷоҳид дар мусоҳиба бо хабаргузории русии РИА Новости гуфт, ҳарчанд онҳо аллакай беш аз 70% марз бо тоҷикистонро зери назорати худ дароварданд, қасди эҷоди мушкил дар марзи бо тоҷикистони ба таъбири сухангӯи толибон дӯстро надоранд. як манбаи пойгоҳи хабари бомдод гуфт, субҳи 4 июл аз соати 4 то 8 аз 3 ҳавопаймое ки аз Русия дар фурудгоҳҳои Душанбе поин шуданд, 19 тобут фароварданд. ин тобутҳои муҳоҷирони тоҷики зодаи Хоруғ, Рӯшон, Ванҷ, Дарвоз, Панҷакент, Спитамен, Конибодом ва дигар шаҳру ноҳияҳои тоҷикистон буд. албатта тақрибан ягон парвоз аз Русия нест ки дар он ягон тобути муҳоҷирони тоҷик набошад, вале 19 тобут дар 3 парвози субҳи 4 июл шумораи бесобиқа буд, гуфт ҳамсӯҳбати бомдод. то давраи пандемия солона аз Русия ба тоҷикистон беш аз 1000 тобут меомад. ин танҳо ҷанозаҳои он муҳоҷиронест ки наздиконашон дар мулки ғариб ба хук супурдани онҳоро намехостанд ва ба ҳар қиммате талош мекарданд ки азизони дар ғарибӣ ҷонбохтаи худро ба ватан биёранд ва дар зодгоҳашон гӯру чӯб кунанд. дар солҳои охир садҳо муҳоҷири тоҷик дар Русия фавтидаро дар ҳамон кишвар ба хук месупоранд. дар бисёре аз қабристонҳои мусулмонии Русия ҳатто гӯшаҳое пайдо шуданд ки дар он ҷо танҳо муҳоҷирони тоҷик дафн шудаанд. муҳоҷират як манбаи асосии таъмини рӯзгори аксари хонаводаҳо дар тоҷикистон боқӣ мемонад. ҳар сол беш аз 1 миллион аз аҳолии қобили кории тоҷикистон барои таъмини рӯзгори оилаҳояшон ба хориҷ ва асосан ба Русия мераванд. ҳар рӯз дар Русия ба ҳисоби миёна то 3 муҳоҷири тоҷик ба иллатҳои гуногун тарки ин дунё мекунанд. фалокатҳо дар ҷои кор, садамаҳо, бемориҳои гуногун
از علتهای عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود. مهاجر تاجیک زاده جماعت واروخ اسفره فرقت عبدالفتایف که از 1 فوریه اینک بیش از 5 ماه باز در جمهوری بشقردستان روسیه با درخواست مقامات قرقیزستان در حبس قرار داشت، شام 6 ایول به آزادی برآمد. در ویدیویی که به اداره پایگاه خبری بامداد رسید دیده می شود که فرقت عبدالفتایف از بنای پلیس بیرون شده در روی حولی اسناد آزادیش را امضا می کند و پلیس حجتهای او از جمله شناسنامه‌اش را برمیگرداند. فرقت عبدالفتایف در حال آزاد کرده شد که دادگاه ناحیه بشقردستان تازه روز 3 ایون مهلت حبس پیشکی او را باز 1 ماه دیگر تمدید کرده بود. در قرقیزستان او را به اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی در مرز واروخ با بادکن ایبدار می‌کنند و به این دلیل تحت جستجو قرار دادند. در نامه ریاست کارهای داخلی ولایت بادکن قرقیزستان به مقامات تفتیشاتی بشقردستان ادعا می شود که عبدالفتایف ماه ایول سال 2019 گویا با ماشین سنگریزه آورده راه بین واروخ و اقصای را بسته است و به این ترتیب به بی‌ترتیبی راه داده است. در اول جانب قرقیزستان ادعا داشت که فرقت عبدالفتایف روز 13 مارس سال 2019 در ماجرای مرزی شرکت کرده است. مقامات انتظامی قرقیزستان نسبت به عبدالفتایف بر اساس ماده‌های اشتراک در بی‌نظامی‌های عمومی و اوباشی عیب اعلام کرده، دادگاه بادکن هنوز 27 آگوست سال 2019 حکم حبس این شهروند تاجیکستان را صادر کرده است. خود فرقت عبدالفتایف و نزدیکانش این را رد کرده میگفتند که او در مناقشه‌های سرحدی اشتراک نداشت. جماعت واروخ که از 4 طرف در بین دهه‌های قرقیزنشین مانده است، یکی از نقطه‌های داغ در مرز تاجیکستان با قرقیزستان به شمار می‌رود. در پایان ماه‌های اپریل سال جاری وقتی فرقت عبدالفتایف در روسیه پس پنجره قرار داشت، در مرز اسفره و بادکن از جمله در مرز واروخ مناقشه‌های خونین صورت گرفت که از 2 طرف 55 کشته و حدود 240 زخمی به جا گذاشت. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه رستم محمدجانوف، یک عضو سابق حزب دموکرات در ولایت سوغد را با جرم بازنشر ویدیوهای مخالفین به 7 سال زندان محکوم شده است. بنا به گزارش رادیوی آزادی، رستم محمدجانوف که 59 سال دارد و ماه مارس بازداشت و ماه ایون محکوم شده است، گفته است که ویدیوها را ندانسته تصادفاً نشر کرده است، ولی دادگاه این دلیل او را به نوبت نگرفته است. در مواد پرونده گفته شده است که محمدجانوف در آخر سال 2019 با شراف‌الدین گدایف، یک نماینده مخالفین، در فیسبوک دوستی کرده 3 نوار سخنرانی او از جمله 2 نوار گدایف درباره عائله پرزیدنت را بازنشر کرده است. در تاجیکستان فعالیت سازمان‌های عمده مخالفین از جمله حزب نهضت اسلامی، گروه 24 و پیمان ملی ممنوع اعلان شده برای هر نوع همکاری یا تبلیغ آنها طبق ماده 307 جزا پیش بینی شده است. رستم محمدجانوف در اولهای سالهای 90 یک صاحبکار خیلی موفق و از سرمایه‌گذاران حزب دموکرات بود. شراف‌الدین گدایف که رستم محمدجانوف برای بازنشر صحبت‌های او زندانی شده است میگوید این فعال حزب دموکرات را نمیشناسد. او از مقامات تنقید کرد که برای ترساندن منتقدان آنها را بازداشت و زندانی میکنند. نوارهای بازنشر کرده و شرح‌های نوشته رستم محمدجانوف از صفحه فیسبوکی او حالا پاک کرده شدند. عبدالکریم عبدالحمیدوف میگوید از روی قرار دادگاه شکایت برده تا آخر تلاش میکند بیگناهی محمدجانوف را ثابت کند. تماشابینان عزیز، یادآور میشویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه میدهیم. سعیدوف خورشید میرزا کریموویچ، نامزد علم‌های طب، معاون رئیس پژوهشگاه طبی پروفیلاکتیکی تاجیکستان و استاد کافدرای میکروبیولوژی دانشگاه طبی به نام ابوعلی ابن سینا در شعبه ریانیماسیا کورپوس 5 بیمارخانه قره‌بالا از عالم چشم پوشید. خورشید سعیدوف یکی از بهترین طبیبان بیماری‌های سرایتی دانسته میشد. مثل سال گذشته او امسال نیز در خط اول جبهه مبارزه با موج نو کرونا ویروس قرار داشت. روز 6 ایول وضع سلامتی او یکباره بد شد و خورشید سعیدوف را به شعبه ریانیماسیا انتقال دادند، ولی طبیبان نتوانستند این همکسب خود را از چنگال مرگ
نجات دهند. در چند روز اول ماه ایول خورشید سعیدوف اینک چهارمین طبیب است که در دوشنبه از عالم چشم میپوشد. دکتر علم‌های طب پروفسور فریدا منصورова یکی از ویروسشناسان شناخته تاجیک روز 4 ایول سبزبهار عبیدova یک طبیب بیمارستان قره‌بالا در سن 56 وفات کرد. علت مرگ او اعلان نشده است. روز 6 ایول اکادمیک کریم حیدروف که او را پیر داروسازان تاجیک مینامند در بیمارستان یکم سویتسک نیز قربانی کرونا ویروس شد. خورشید سعیدوف در موضوع بیماری‌های پوست رساله نامزدی حمایت کرده، همچنین مؤلف دهها اثر و مقاله‌های علمی و 2 تحقیقات پرارزش در موضوع انگیزنده‌های بیماری‌ها در پژوهشگاه مادر و کودک و تأثیر مهاجرت به اپیدمیای تبلرزه در تاجیکستان بود. خورشید سعیدوف همچون یک طبیب حاذق با چهره همیشه خندان و مالامال انرژی مثبت در ذهن بسیاری‌ها نقش بسته است. اکادمیک کریم حیدروف پروفسور دکتر علم‌های طب روز 6 ایول در سن 86 از عالم چشم پوشید. اکادمیک حیدروف یکی از عالمان ورزیده به خصوص در رشته فارماکولوژی و بیوشیمی اعتراف شده بود. اکادمیک حیدروف مؤلف اثرهای چون داروخانه طبیعت و رستنی‌های شفابخش تاجیکستان بود و در موضوع تیار نمودن موادهای داروگی در اساس رستنی‌های شفابخش جمهوری تاجیکستان به مانند تریاکانتین، کاربیتان، روغن انگات تحقیقات می‌برد. بنا به خبرها اکادمیک حیدروف در بیمارخانه یکم سویتسک از کرونا ویروس جان باخته در زادگاهش در کنار مزار مادر و برادرش به خاک سپریده شد. حیدروف کریم حیدروویچ 9 مای سال 1934 در دهه خواجه بیقل شهر وحدت به دنیا آمده. سال 1959 دانشکده طبی تاجیکستان را ختم کرده است. او الکی سال 1964 رساله نامزدی خود را در موضوع آموزش قیاسی فارماکولوژی تریاکانتین و پاپیورین دفاع نموده. سال 1972 وقتی همگی 36 سال داشت رساله دکتری خود را دفاع نموده. اول سزاوار درجه دکتر علم طب، بعدا سال 1982 صاحب عنوان پروفسوری گردیده است. سال 1991-1995 رئیس کمیته فارماکولوژی وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان بود. داروهای به دست آورده‌اش تیماگار و تیماتسین برای معالجه بیماری‌های جگر، راه‌های معده و روده‌ها، عضوهای تکیه‌گاه هنگام بی‌حالتی جسمانی استفاده می‌گردند. اساسگزار مکتب فارماکولوژها صاحب بیش از 370 تالیفات علمی، 80 نوآوری و کشفیات است. ژورنالیست رجب میرزا شام 6 ایول در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار خبر داد که همین لحظه خبر رسید که حبیبه قربانووا کارمند سابق تلویزیون تاجیکستان که چند سال آخر در کتابخانه به نام لاهوتی و نهایت در نشریات ادب کار میکرد جان را به حق تسلیم نمود. بنا به اطلاع رجب میرزا حبیبه قربانووا در بیمارستان کسلی‌های سرایتی خواب بود و چند روز اخیر زیر اسباب نفسگیری صنعی قرار داشته است. اینچنین مأموریت رشته بیولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان شام 6 ایول با اندوه گران از مرگ نابهنگام آموزگار ارشد کافدره بیولوژی عمومی و متدیک تعلیمی بیولوژی میرزاروف کامران عزت‌الله‌ویچ در سن همگی 32 خبر داد. به نزدیکان مرحوم صبر جمیل خواسته است درباره علت مرگ کامران میرزاروف در چنین سن جوان در نامه تعزیه سردار فاکولته چیزی گفته نشده است. کامران میرزاروف 14 اکتبر سال 1989 در دهه محور ناحیه میر سعید علی حمدانی ولایت ختلان به دنیا آمده. سال 2012 دانشگاه دولتی کولو به نام ابو عبدالله رودکی را ختم کرده است. او سالهای 2012 به طریق کواتا به اسپرانتور دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده و همچون اسیستنت کافدره متدیک تعلیمی بیولوژی فاکولته بیولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی به کار شروع نموده است. از سال 2015 تا دم مرگش همچون معلم کلان کافدره فعالیت داشت. کامران میرزاروف با افتخارنامه فخری ریاست دانشگاه و وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است.
инчунин соли 2018 бо нишони сари синагии аълочии маориф ва илми тоҷикистон қадрдонӣ гардидааст. маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки рӯзи 6 июл тахминан соати 11:00 ронандаи мошини тамғаи дeu село хоҷаламов эргашалӣ султонович соли таваллудаш 1960 сокини ҷамоати айнии ноҳияи хӯросон ҳангоми ҳаракат аз самти шаҳри душанбе ба самти шаҳри бухтар дар ҳудуди ҷамоати айнӣ аз ӯҳдаи идора кардани воситаи нақлиёт набаромадааст ва дар натиҷа мошинаш ба канори рости роҳ баромада чаппа шудааст. дар натиҷаи чаппа шудани мошин ронанда дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои тоҷикистон то 400 нафар ҷон бохта, беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. қурбоналии раҳмон ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро шоми 6 июл бо аломатҳои коронавирус дар маркази тиббии шаҳрии рақами 1 ба номи Карим Аҳмадов маъруф ба шифохонаи Якум Советский бистарӣ карданд. вазъи сиҳатии ҳунарманди маъруф вазнин арзёбӣ мешавад. яке аз пайвандони қурбоналии раҳмон ба хабаргузории русии Спутник гуфт ӯ таи 5 рӯзи ахир бо аломатҳои коронавирус дар хона бистарӣ ва таҳти муроқибати духтурон буд. дирӯз бегоҳ вазъи сиҳатиаш вазнин шуд ва мо тасмим гирифтем ки ӯро ба шифохонаи Якум Советский баранд. ҳоло таҳти назорати пизишкон аст, гуфтааст ӯ. қурбоналии раҳмон солҳои 1954 дар деҳаи Навободи ноҳияи Восеъ ба дунё омада, солҳои 1977 донишкадаи санъати ба номи Мирзо Турсунзодаро хатм кардааст. қурбоналии раҳмон солҳои тӯлонӣ роҳбари хонаи маданияти ноҳияи Восеъ ва роҳбари ансамбли машҳури Чашма буд ки онро раиси колхози овозадори ба номи Ленин Миралии Маҳмадалиев маблағгузорӣ мекард. қурбоналии раҳмон солҳои 1986 вақте ҳанӯз дар Восеъ кор мекард, унвони ҳунарпешаи шинохтаи ҷумҳурии шӯравии социалистии Тоҷикистонро ба даст овард. ӯ солҳои 1996 ба Душанбе омада ва дар ансамбли Дарё ба кор даромад. 2 сол баъд роҳбари ансамбли Тарона ва рақсии Сомониён таъин шуд. қурбоналии раҳмон солҳои 2004 сазовори унвони ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон шуд. қурбоналии раҳмон мисли Ҷамшед Исмоилов аз парвардагони мактаби ҳунарии Ҷӯрабек Назириев буд. Ҷамшед Исмоилов ва устоди онҳо Ҷӯрабек Назириев соли гузашта қурбонии коронавирус шуданд. қурбоналии раҳмон дар оғози фаъолияти эҷодиаш бахусус замоне дар ансамбли фолклории Чашма кор карданаш бо иҷрои таронаҳои мардумӣ маҳбубияти зиёд ба даст овард. солҳои охир ӯ бештар таронаҳои орифона асосан аз осори Мавлавӣ мехонд. тамошобинони азизу гиромӣ, ин буд муруре ба хулосаи чанд хабари муҳими рӯзи 7 июли Тоҷикистон. хабару гузоришҳои бештар аз Тоҷикистон ва дар бораи Тоҷикистонро дар сомонаи пойгоҳи хабарии Бомдод пайгирӣ намоед. cw.bomdod.com. хуш бошед.